naimbag nga orasyo papagayam syakmanan ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang kan mangkabgablaw kada kayo itinaragsak nga orasyo amen. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga intay drama wano ibasa ita kat manipod ka ni pagayam tayo atina sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na kablawan tay pa ni Sir Edwin Estacio dita poblasyon Santo Tomas, La Union. Ti pamilya gangan di Tailagan Isabela, Mikas Vlog, kani Renante Quintero. Kastiman ti surat ni Pagayam Tina. Dear manang biyanang, ada kakaisuna nga anak may kat mangup opisina. Napintas ti saad na iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Iso medyo dakkel met ti sweldo na. Idi balasang pa iti anak may, kanayon na kami ngaykan iti kwarta may iti amana. Ngam idi nakiasawan, manmano namang ted iti kwarta na, kat panagriknak, napatpatagan di asawa na ngam da kami, adadakkel na. Rugyak nga ruden, ti agsalaysay. Ne, da kayo magayam nanang, sumrag kayo ah. Nagyaman na. Adda napatag adamagag, iso nga imayak, sinday. Hanya day taya nanang. Apay, ilakla ko yu ayajay kaldingyaw. Ni, apay aya, adam mo ya gumatang? Wala, tadyay mo't kano asawa mong timapan mangilaklakaw. Iso kat timapan mangikunkuntakan, iti bayar. Iso nga imayak tadamagag, no amom nga ilaklako na jay kaldingyaw. Ay, kuwan agasawa kami nga rudyam mo. Nagsaritaan mi nga ila kumindagi dya kaldeng. Tasukatan mi iti baboy ti taraknen may. Nay, kita ma, alaam ti mapaglakwan ti kaldeng, sinday. Ha, jay kat asawa mong ti agnamnam ay. Naglayngan ngay. Sigod akalding mo dagi jay idi balasang kapay. Naipundar mo ang nagtrabaho jay Manila. Wen, amok nanang. Angam kukwamin ang agasawa at agasawa kami kang ngarudon. Gamam, ti mapaglakwan na. Tama nga numapan na lakit isugal, wano igatang iti arak dita. Ay na, kaano pa'y ayaan nakita yung naginom ni Alvin? Amo yung magngawan bisyo na. Balay kan talon lat ayan na. Agin sisingpit laday jay, takakaskasarula ang idinapan atawon. Sigudan ngawan bisyo ni Alvin, nana. Ay, basta kita ti kwartam. Ha, awan to, pa'y maitod mo kanyak akwarta. Isunto laki dahil. Ay, pasensya kayo na ano di kay pa'y lamay ka ni ti kwarta ita. Tani, adama paggasgastusan mi pa'y. Madamatipan nakatarimaan ti balay may. Ha? No apay nga may asaan profesional akasken ka tinakiasawaam. Di dua kayo kumaita amang opisina. Dua kayo kumanga agtintinulong iti magastos para iti pagbiagyaw. Ken aminin apaggastusan niya. Kat agtaltalon mo ni Alvin, nana. May bayat ti trabaho ma. Tadakkel ti sweldo medyo opisina yaw. Ha! Adama ngamin nagarom idiken ka nga engineer. Ngam di mo ngamin inaklawn. Kajak mo nga rodayayatan. Nagkasar kamin kan ni Alvin. Isong aklunan nyo kadin kas manugang yaw. Ha! Jak maikaray. Adayaw, tirik na kenkwana. Alvin, lakay. Gimata nga kiti chinelas mo. Naingpis mga amin ng chinelas mo. Ay na, mabalimpay day jay sinday. Naingpisan. May mayat ti ginatang ko ta na puskol. Di ora jag chinchinilas kay mabalain. Napuskol ti kalyo dagiti saka bakit. Awan rumba nga pagdanagam. Kas kalapimpiman. Dandani maabutanan di chinelas mo. Nya kumangay. Ay na, amumat sa anak ana arti bakit. Awan problema kanya kung alang aruday. Apay, nangalaam dita chinilas mo, Alvin. Nagpintas ti kulornan. Nalabas ay. Ginatang ni sinday nanang. Nagpuskol nga raw di so maikawaag. Sana bagbagay tasakam. Nagpintas tay slipper. Ngam tasakam agkurkursing ken kakalkalyaw. Ay kagagangay na nanang.
Taman nalon ka nga ron ti manugang yaw. Oho, ado di tati amok aman nalon ang nadalos ti sakada. Managdigos da nga main. Kagdigdigo sa amay nanang. Wala, nga maminsan la iti makadumingaw. Ay, naimbag ka pa'y tamaigatangan na kajay anak kaw iti napintas at chinilas. Manipod na kiasawan jay anak kaw, manmanaw nga igatangan na iti kagawaak. Apay, awan chinilas yo, ayan nanang. Awan nga raw, tadinak mo't maigatangan ng jay anak ko, manipod na kiasawa, nakalipatun. Anyat mismis uutam di tati na. Asinaw ti kaapam. Ha, awan, masurunak laeng. Day, asino ti kasuron mau. Jay hot-hot amanugang mo Na, anya mo ti kasta ngay bagbagamon. Anya ahot-hot. Di ka lagbain. Kay talaga mag, manipod na kiasawa ni Sindikan Kwada. Awanon, nakalipatun di anak ta. Saanin akas iday, alinawas nga igatangan nak itigamit ka. Kahit, among mga da paggasgastusan da ita. Ha? Teko namkit day. Day jay nga alwain ti papanan ti kwarta jay anak ta. Anya, pagkunamait, kag taltalon mo nyalbain. Saan mo nga agbisbisyaw? Pangusaran na kumaiti kwarta nga ino bilang laang. Ha? Basta, jakamaw, ngam adayo at talaga tiriknak iti day jataaw. Ay. Nadagsan tiriknak kan kwa na. Ta feeling ko nga main, kat kukwartaan na di anak ta. Atap mula da ita. Ay sus, adun ti atap ko apin mudno. Iso adi mula mo, antaon. Ay na, ikateman ti kasta nga ugaling. Overthinking kalaunay nga main. Papanam, Alvine, napay ang nakasukat ka. Agpailya man nanang. Inakagla ko iti mais. Nangalaam di ta t-shirt mo, Alvine. Ha? Ginatang ni Cindy, regalo na kanya da ito, di birthday. Anya, sagmamanukan no dayta. Diyan mo nanang. Nan, apirasak man. Napuskol dayto'y abada. Kun addadakkel at check na. Sigurado ang nangina dayta, tabranday. Ha? Naimbag man, tamaigatangan na kaitikas ta kangina. Idin to tada kami iti amana. Katay lasag sa sangagasot at t-shirt, tigat-gatangan na nga itad kada kamay. Sagsi 50 pesos paikit din adagigay. Ha? Apay, no saan aga po kada kami anang paadal kan kwa na, nakaturpos nga raw. At nga rod na pintas at trabaho na ita, alaman. Wala nang. Di katawan na pulos intultulong nan, tigat-gatangan na itinangina. Ay, na yan, ayati kasta klase ti anak. Pasensya kayo na. Pagatang kan sa mga minapagatang, Alvine. Nay, samay. Anyasan? Pati ta sapatos mo, branded data. Madlaw ang inginaan. Original lakit di data. Sagmamano data. Diyan nga roda mo nanang. Di maamaw, tanimanon sinday, tinanggatang iti data. Tapantalon mo, sagmamanaw. Diyan ka mau. Nagpipintas tigat-gatangan ni Cindy akagawaan. Kat awan mat intultulong mo, ijagad adal pa anak kaw. Napadasak tinapababainan, gapo iti kanayon apanagutang ku iday, tapno addala pagadal jay anak kaw. Ngam, sabali magkayam ti agnomar, iti naglingling atan may adadakkel na. Tata Anton, alaan da kayo man kininanati na nga sponsor inton kasarmi iti nobyo? Ay ikaw na. Day talaga yam. Apay kaano ti kasaryaw? Inton umay abulan, tata. Ay, malatay bagak to kung ninanamati na. Kaya't na nga ta, tata. Kaya na. Kaya no pag-aayat natin mga anak iti kasar.
Ay maragsakan laki di dayjay nga agninang manan. Sige nga rod, tata. Pakibagayon to. Tapumanaw kami matladagos. Tadapay papanan mi. Ala, balasang kaw. Manang Sindi, mabalin ka di ada kayo ti may nga sponsor inton kasarmi? Dua kayo nga agasawa? Ay, kawan na. Awan problema, Eva. Pati dananang kentatang nyo. Inalami ida nga sponsor, manang. Ay, kastaya. Ay, nasayaat nga rod na tagkukuyog kaminton. Un manang, o sige nga rod. Kat agyaman na ka, manang Sindi. Mga nakta iti kasarinton bigat lakay. Iso agim mata nga kitibado ta. Anya? Ay na, gimatang kapailan. Kaya dama dagiti nakadulin abadok iji kabinay. Ay na, nabaybayagan dagi jay. Kan ang mga nun nakiputan dagi jay kan katalimukmagkan. Iso aday to ti isuot mo. Ad tumar ka no isuot mo dahi to, ilakay. Sika talaga. Pasablugan naman ang bakay. Agasawa tan. Ina, pasablugan nakapailag, may. Ay kapod no matibagbagak. Talaga manatar ka lakay. Kadwatan magayam da sinday kanti manugang tanga agi sponsor iti kasar. Bakay? Apay, di pa'y lamang rugi ti kasaraya. Awampay dagitay dua nga sponsor. Or ayen da. Ay, nagpudutan. Nagladaw mo't akasar da ito yun. Ay, aganos ka ah. Apay aya kasta ka. Ay, kaslama di man ang timod mo. Kita umit ajay manugang mo, oh. Nay, oh, madlaw akabarbaro amin asuot na ita. Idin to tadata. Kat dagitay nakadulin laeng piman ijay kabinet dagitiin suot ta. Hey, kahit apay aya. Kumaya mo dagito'y bado ta. Kasla ka barbaro pay laeng. Ta na plancha iti ustaw. Gemat ang payla iti baro abado na. Kunametlan kwarta na ti maigat-gatang iti bado na. Ayag tala ka man. Saan ati lasipsiputa am? Hindi mo kitaan di manugang mau. Tapno saan nga agsakit tinakang mau. Ay, masurunak. Agawid aksan. May samot day nga anak mo. May gatangan na di manugang tay ti bado na. Ngam datadadakkel na. Di na pa'y may gatangan mo. Gatangan na tamay. Wala, ngamsag paminsan laeng. Ha! Awanin! Manipod na kiasawan ti anak ta. Saan natan apagan ano? Napatpatugan di asawa na ngam datadadakkel na. Ison ti ikan na iti kwarta. Kan igat-gatangan na iti kawas na. Malala. Huston. Di kan sa manao. Aging gaditoy. Itugtugot mo dahi tamuryot mau. Kababay no anda makangagkan ka. Hello, Manungan Sound. Hello, Alvin. Anya ngay, nakapanunot ka? Pampanunutak pa'y laeng, manaw. Diyak pa'y mga may mapanawan ti asawak. Tadari-ri naun na. Ay, kadi pakita yung iti doktor. Tapno masigod no nyaman dayta. Sayang dayto yung oportunidad, ading ko. Siya ti makamoy ti gastusan nga abroad. Dakil ti sweldo iti pagtrabahuan dito ay. Sige, manaw, ta pagsarita amin to, mga gasawa dayta. Kagap-gapok iti doktor lakay. Kahit, kumusta nga iti check up mo sinday? Adda ka nomot bukol iti karabukob ko. Ha? Dumakdakkel ka nun. Isumot lakas la marigata nakngagangis ka nagtilmon. Adda magayam nakabara bukol iti karabukob ko. Anya? Kahit maupira ka? Agagasak ka no, pay lakay. No saan ka no maalay ti agas. Isuntun ti pan nakaupirak. Ay, sus. Ay, kagsardang ka pala nga rin ng trabaho, ha? Taom no makainan na ka, may. Pangalaan tayo iti kanan tayo ngay no tsakag trabaho. Kasano ang makaurnong tangay. Patgakon tayo ijajaya ti kabsak ka. Gabroda ka. Anya? Aginanakan ba kay? Tayo siya mamuti manggay. Agpagas ka. Ay, maopera ka nun, di anak ta bakit? Data timang kuyog kan kuha na di ospital.
Tadamutan ija abroad ni Alvin na manugang ta. Ay, kasimod di anak ta. No nakaalaan namot nga ta iti kasjay asakit na. Ay, ewan nga raod. Hanggang mala sa nabalay ta operaan tan. Sapay ko mataging bagay. Hello, Nanang! Kumusta? Ngay ti asawa? Kalkalpas ti operasyon na, Alvin. Baligay ti operasyon. Nasaya nga rin, Nanang. Da kayong tonti mangirwar iti kwarta ngayon pa uwit ko Wan baraw. Damay na yung kwartayo kong tatang. Sa bali ti aramatan nyo ti ospital. Sa bali mo ti kwartayaw. Ha? Ay kat. Agyaman Alvin. Nawanan niya man na, Nanang. Basta anusan nyo ko mga asikasun ti asawa. Awan pagdanagam kinisinday. Tapag tinulungan may nga asikaswan kini tatangyaw. Anay ko, nagsakit unay ti tiyan ko. Ay, apay nga kanggay. Kalkalpas la ti operasyon mo, anak kao. Ngam addamanen ang saksakit kan ka. Huwin nga, Rod. Kuyugan dakman, tayo tagpa-check up, Nanang. Sigay, wan, kuyugan ka, anak kao. Maopera man ti anak ta. Bakit? Wan nga rod lakay. Dayjay mutla ka no ti remedyaw tapno agimbagan ti anak ta. Ay, naimbaglakid di ata da sweldo ni Alvin nga raramatan tayaw. Para iti pan nakapaagas ti anak ta. Ay, wan nga rod Makita am. Dili nalayas mo ang manugang ta iday. Ngayon bagbagam, papakpakan iti anak ta. Itangay, isa untad da kwarta na. Ket pasaray ikan na tapay iti kwarta. Ay, Anya ngay, di lamutam itan nagiti sinasaom, iti kalabais. ala, di mon ipalagip tinapalabas. Tama ba inak lakay? Kumusta ka ngay bakay? Kastoy, naimbaga kun. Agtrabaho akman ng lakay. Saan ay? Agi na nakakiday. Agtalinaid ka lang diti balay nga. Oray ta napintas mo ti trabaho kay abroad. No kasta, agsubli ka man na ni abroad? Huwag bakit. Nagbakasyon alaan. Agtrabaho ta napigsaak pa'y. Agawid aktaw no, jaktun ka ba alang tagtrabaho? Alvin, Basta ti kayak kao, agtalinaid ka lang diti balaywang. Di kag bambanaw. Nagsublia mo nin iti abroad, Nanang, tatang. Kay sakbay ngagsublia. Ikang kayo manan iti kwartayaw. Hindi. Kano ini ka na kami, hindi ka sang-sang pumaw. Sa bali na ito niya, Nanay, sagli 5,000 kayaw, Nanang, tatang. Ay na, agyaman kami, Alvin Baraw. Kat alaag da ito agundaway nga agsurikan ka, Baraw. Suray, no kinuskusilapan ka iday, tunggal igatangan na kati anak mi iti badom. Suray, no pinagimunan ka iday. Imbagbagak, anapatpatag kan iti anak may, ngamda kami adadakkel na. Imbagbagak, apapakpakan ka iti anak may. Ngam ita, sikan timangmangtad iti kwarta kada kamay. Iso ang mababain ako unay, Baraw. Pakawanan na kuma. Unay laki ni nanangin na ya. Awan day jayay. Uway, nadlaw ko dagita adyaryo idi kanya. Ang jaing kang kanaw. Pinalabas kulatan. Tadyak kaya ti gumura kada kayo, Nanang. Iso halipatan nyo daytan. Nabayagan na napakawang kayaw. Hiyagyaman na, Calvin Baraw. Nagsingput ka, manugang. inararakop ko ti manugang ko, itinakaro abain ko. Gapo kadagitim pakpakita kiti kalabas, kat ditaan na amiris ko anarigat gayam tagsasao iti patapos ako nada. Narigat timang lais, wano mang tagibas iti tipada tao, tadi tayo mo tagbalin na masakbayan ti tao at tagtagibas sitin tayo. Takasta tinapasamak iti manugang ko. Linalais ko ide, ngamita ison timang mangtad iti kwarta may nga gasawa.
kat no adda kasapulan may, iso ka na yun ti asitgan may. Halakastan, to'y pagayam mo, Tina. Pagayam Tina, pagyamanak, dahito kapadasam. Tasabali manan nga adal wenno leksyon tinaadaw dito'y apakasaritaan. Husto launay je kunam, an narigat timang lala ay suwan no mang tagtagibas si titipada tao. No apay mbet nga minan niya, kadwan kadatayo, ano awanan jay tao, kasla di tayo pagan ano, akaslawan maitultulong na kadatayo, tawan ka nga rod ti makukwarta na. Ngamlaglagi pen tayo kuma, asan la kwarta ti makaita di titulong kadatayo. Kantay kanayo namang ngagantayaw, at ibiyag kat kasla pilid ngagtultulid. Numaminsan, at datayo iti baba, kat numaminsan mat, at datayo iti nga to. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Tina. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amen.